Halo prolog pet. Akan ni kapor pet ngadon siya pet. Wow, tenak bah akan ni kacaka pet. Manu ba lagi po akan ni kacaka. Saya komen prolog da via itu akan ni kacaka pet. Kimau bu tenak. Ini kimau. Tenak kimau pet. Pet. Kidan kimau kiba harkom ki design wan kisut ki umpe su pet bon ba ki simple pet dan halaki size kibaret rudan kibahe rudan pet bitena itena tenan bah na jaka pet kane ka mau kuthai pet tenang deh, baik jilliu ada, mau kentai kan ya baik. Kau jadi jal, geraknya, hah? Dan halaki size di batok berupa bang bahadai. Oh, porsit mentah tu bang sumba, bang syong bah kan ka umbat. Te kan ka por lipai no na kan ka jaka ka baitanat bah. Pet kidan kipung dok haru bahe bah. Pet dan dokhanem dan dokha tengah pot di bahaya deh tenak nih cakap